jengkol ngorak nah heula. Jengkol ngorak. Jengkol tua yang wanginya gurih-gurihnya ya. Sambal tarasi. Bismillah. Seperti ada terigunya ya. Masih muda. Batang pepaya. Kacang korok. Bulan biasa. Lunca. Eceng gondok.
Seger pemirsa. Luas. Jo. Hmm. 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 Angin. Rasa genjer ini ada pahit-pahitnya ya.
Kalau ini kayak busa ini mah. Eceng gondok.
Pegel tuh kieu euy. Lele goreng, bismillahirrahmanirrahim. Sambal terasi. Gaskeun, bismillah. Bengkok. Enak pisan biasa. Lele nak. Wah. Garing. Betul. Wah, ya Allah. Betina. Gula galeh jeung sambal pamirsa. Wow. Mantapnya. Tah ieu. Ditukeun. Karena sanggugeun. Wah. Betina sambal terasi. Enak pisan pemirsa. Tah ieu urang ngasupkeun. Jadi wah. Dan enak. Kayak pepean. Wah, harga dunia pemirsa. Wow.
Wah, seger pisan pemirsa.
Seger pisan.
oseng toge nah heula. Wah, ini setengah kilo. Bismillahirrahmanirrahim. Gaskeun. Enak pisan Bae Mas ya. Tumis toge, oseng toge. Bismillah. Campur nasi hangat, makan. Cocok pisan. Bumbu. Pas.
Jengkol. Sambal.
Wah, mantapnya dikuahkan. Wah. Wah. Kenyang banget tuh ya. Tarik napas dulu. Gaskeun. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di subscribe ya, Andri 20 miliarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa, jengkol dulu. Jengkol lagi. Tambah. Alhamdulillah. Mantapnya. Terong dibakar, kulitnya dikupas dulu, diaduk dengan sambal, belawak. Bismillah. Enak pisan pemirsa. Langsung ngagelster. Yuk. Langsung ngagelster. Enak. Ada wangi-wangi siputnya ya, si ikan asin hiu. Ada wangi-wangi ikan siputnya. Langsung ngageleser. Ada pisang pemirsa, cerongnya
Lanjut untuk daun mangga. Wanginya, wangi banget pemirsa. Enak. Hadirkan. Jengkolnya mantap loh. Jengkolnya dulu habisin. Lanjut pucuk daun cina, pucuk daun pete cina. Kayak pete ya wanginya. Lincah. Dagingnya enak pemirsa. Hiu baby hiu, baby shark. Enak dipadukan dengan lenca.
Terongnya digaskeun. Bakarannya kita kupas dulu. Sudah. Bisa biasa. Tuh. Wow. Diaduk-aduk dengan sambal. Aduh. Wah. Enak guys. Diaduk sambal. Aduh. Alhamdulillah
Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Andri 20 miliar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.